de se obi utie me o behwe me o TV so a odonfo nyame obesesa ho hyebre. Amen. 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 Ebra afi kwa wieye no menim se onyame woni ma pa bebre ode mayen enti ya chia ya boafo nyina the Makers Chapel International safo manyina onyankopon hyiram nyina na onnom na onhyiram mo amoboa ye mayetimi ba TV so ne radio so onyame so nhyira adofo a etie nyina enkapa ya nyame se nhyira SOMPA jumera onyame wo nhyira na Oma SOMPA juma no enkoso na enye kese afise ne no na nyame ehira SOMPA ama SOMPA nso ayekese ye bompa ye ma SOMPA wura ne manager ne workers nyina se onyame nhira obi afi kwa wie ye awrade ma ye nte boni bia wo bia so ensi obi aye ne nsi ne kra ye amen mama ye mompa ye odonfo nyame ye dawase Una kutatumi ni ahoden una nyanse nyina ya wodia ya na wase ane yutiafo enwumre nso ye bompa esema wonsra ne otumi de ka wasem nsane wo yenso amen ena enwumre obi obetie ma ogiem enye ne dia ma yalesa monwura fiefie mu ma fa hodie na mo asemu emra amen na ma yetiefo nyenhyira wo Yesu dim ne ebusae amen. Amen. Nyame nhyira asafo ote enkan Makers Chapel kwasia da bia ya wo first service 8 to 10 your second service so ya shase 10 to 12 amen a mega service ya tuensa fro so ubetimi abanane abesom ebeye nhyira kese ama amen. Nyame ya adom nso a your program bebre ewo anim enna ye benya bre na yakasa fa ye program na da ye next week and Makers Praise and Friends and Family Day no ye benya mre kakra na ya cheche mamu bia hunsenia etie ene enwumre ye kasafa it shall come to pass. It shall come to pass. Me say it shall come to pass. It shall come to pass. Ebebem. Amen. Amen. Said the nyamia kan ebebem. Amen. Ene se unime be ya adwene a ebebem. Amen. On se abrabom no se wa magi bibi eni a ade no entimi nya adwuma emma enti wo hwen senchwane bibriba Yesu ya Yesu ta kase ugidie agye wonkwa ugidie agye wonkwa oba na moja tu no mfinsia domienu na so Yesu atabo se Yesu se oba ugidie agye wonkwa hallelujah amen se wa magie ni se de nyame aka fa ho bebe mu a emmem na ma wadwen so nya wo se obi biara ofuro duru esoro na nyame wadru suro a nyame apagya no enye se oda ya na bibi pagya ni kodru suro omunya adwene bi enya agidie bi se de nyame aka afom ho bebem se wa metiase se de nyame aka afom ho bebem a emboa ma wontimi nkonko wonim emmoa ma wontimi emprenko wonim on se etese de wo yaje enkugu atom no se onipa je enkugu otum na brabo mu a ontimi mpem konanim se obi bedrum pempenso obi se de me ye nyina anye ye de me de me nsa som no ayebasa na oto na blabo Agyei mu na nani da so osa de nani da so asa ofu se na brabo apem se ukenya na enkenya by de owani da so se me ye enwura anye ye by nyame de asem ya to mablabo so se ye den ya de nyame aka fa me ho bebem sa nipa kro no de bi opem konenim eno na nyame se me meka ncho se it shall come to pass. Amen. Praise the Lord. It we kind Deuteronomy chapter 28 obehunu se it shall come to pass ebeba se ebebe mu se se mubetie mo wurade ni mu nyankopon a mubetie mo wurade ni mu nyankopon if no gina homa me de ebeye onyame de wakase obeye ne mum se mubetie nko ade a na mubetu hu ana mum a ebebem hallelujah amen enti de nyame aka biese bem ewo wabrabom enne nwumre afi kwa wiye de obi ani da so asaba me beka che se de nyame aka it shall come to pass amen me se de Yesu aka it shall come to pass amen enne me pese o pre na oni nyame etentam se ewrade de waka fa me hono enwumre manemre mo kan bible no na nhwe ba bia Deuteronomy it shall come to pass se wa metiasie sa ade bia wo ye bia no
untimi mpem ko wanim sene yese opem ko wanim. Hallelujah. Amen. Na enne nwumre me de nkom hye atu obi so say de Yehowa ka fa wabrabo ho wahyehyɛ fa wabrabo it shall come to pass. Amen. Your marriage shall come to pass. Amen. Your breakthrough shall come to pass. Amen. Receive it in the name of Jesus. I receive it. Adepa biara urade wo ma no Jesus. it shall come to pass. Amen. Hallelujah. Amen. We ye ni da so ese uhuno. Amen. So wa hunu we ya wote ase a enye ye it shall come to pass. Yen kan bibi wa Numbers chapter 23 verse 19 na yen hwe sedia Awurade ka no. Hallelujah. Amen. Na Awurade asem say Awurade nye onipa na wadi atro onye onipa na wadane na no. Yes, sir. According to Numbers chapter 23 verse 19 ose menye onipa na medi atro Onyankopɔn nye nipa na wadi atro ana onipa ba na wonu ne ho ono de obeka asem bi na onye tieme ose onyankopɔn nye onipa ene wadi atro de tosumi no onye onipa ba na wonu no ho de tosumi nsa ose na obeka asem bi wa bra onye ana obekasa na omanem intim bla obekasa na omani mem anytime say it shall come to pass. It shall come to pass. Pastor to the make na say ebra nyame bekasa na omani mem nyame won kasa ngu eti se nyame akasa se obedi obemu abrabo akosora obemu abrabo akoso be part ese wo pre no ene na nne me pese me bua ma hunu se de nyame aka fa ho da yesu bia waso no it shall come to pass. Jesus. Ho mamre de tie bia ebebem na nwumre so de nyame aka fa ho ebebem. Amen. Receive it in the name of the Lord. I receive it. Say it shall come to pass. It shall come to pass. Adepa bia nyame wo ma Jesus. ebebem ye mu bebre wa ye meti ase se hwe se efri ne dey ko wutie mia fa we hye wo ma adwene mu se it shall come to pass. It shall come to pass tre say enne mini bi but it shall come to pass. Ebebe mu se dachi medi ye. Amen. Eye nyame asem a wode ato yen so se asem ni bowura wo mu na betena wakomam na se etimi tena wa adwene mu a matibia bia wo timu no uhunu se satibia no temporary. Yes, sir. Enye permanent. Yes, sir. So what metias say it shall come to pass. De nyame aka no ebebem na oye nyame a onye nipa ane wodi atro. No akasa no wa mani memo. So betias yes and nessa wo yare it shall come to pass you will receive your healing. Jesus. Wa yare sa no nsabeka. It shall come to pass. Ebrebi ba wonya yare fo bi mo. Ebrebi ba wonya hiani bi mo. It shall come to pass. Ebeba musa. Me pato ti dem meka. Se wan ti we mu ase a na wa hunu se de nyame wo maye no. Wa sesha maye se de nyame na ka fa ehu bia no eyese bem. Efi se enye nipa ne ni dili. Say ye nipa asem na yeka de anke na yebejaika. But eye nyame asem na yeka. Eti nyame so Joseph daye no. Almost 13 years and son daye so no ebem. But ebemu it shall come to pass. It shall come to pass. But what the mega na say? Daye ne bemu. If we say onyame onyo nipa no odi atro. Enti enyama bia me pese usua e wo Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19 there are certain few things bia me pese enanwumre menu mienu bomu na yesua e wo Numbers chapter 23 ono. Now hunu se eyam pase de onyame aka fa ho na waka fa me ho no eyese bem na nwumle ebebem nso ene obi tie mi a wawale ebebem Amen. Wajuma bebem Amen. obi tie mi a wapomuden beye kese Amen. efri se onyame behu mobo. Jesus. And it is okay Deuteronomy chapter 28 verse 1 now say and it shall come to pass, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligent unto the voice of the Lord thy God, it shall come to pass. It shall come to pass. Sana Deuteronomy chapter 28 verse 1 kan wose na ebebe mu se na senka mu betie mawura dia mu betie on se what the yensu ya be hye se onyame ne de wakasa na mum se yen ya beji atum ne ebenya mu gidia o se it shall come to pass. It shall come to pass. Hallelujah. Amen. It is a hwemu a ubawunu se every verse 1 na ekono any verse 2 no ekon or say and all these blessings shall come upon thee and overtake thee if thou shalt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God. Enhyira we nyina beba mo so
na be bunka mo so se mo betie mo awurade ne mo nyankopon a na mo de mo nyankopon asem be nante se me a me utie me ye wo metu ohia fie ye wo metu anumi fie but awurade aka chem se ebebe mu se mintina ohia mu ebebe mu se mintina anumi mu ebebe mu se mintina yade mu sana nyame aka to mabrabo so sana menso magye die se sa we be ye wasem pa wo de oni asi yedie kwa bi so efise de nyame aka found ebebem Amen. Emma wo efise osi onye onipa ena wadi atro Jesus. Enye onye onipa na wakasa na wakase minti menye eti let's consider things to note from Numbers chapter 23 verse 19. Number 1 is God is not a man. God is not a man. God is not a man. Onyame onye nipa. Da bia me se onyame ntese wo fa. Ana onyame nso ntese wo maame. Ana onyame nso ntese wadamfo. Onyame onye onipa. Se ekase onyame nye onipa, ya pese ekase onipa wu. Onipa timi yare. Onipa ko nso hwem. Yes sir. Onipa bre. Patrol to the make na say. De sama onipa eye onipa nse onipa rate mi fi. Hallelujah. De sama onipa wi onipa nso ne say onipa timi twa ntro. Hallelujah. Amen. Editi onyame nye onipa. Eche se onye onipa anu ama ne refi. Adenti na onyame wo se na obeka bibi wa bra wonye. Jeti na nyame beka bibi na ne refi. Enti wo se oba tan re betimi afini ma. Nanso me awurade de me refi mo. Jesus. Oba tan ya wawo ne ba no. Ne rate mi fini ba se ne no tama se ofidi ne ba ne duru a oba tan ne timi ko ha mu enso re bi mo na ne refi mpo se wawo ba. Emma wura mfi se wo kinso no penso no obata mienu ekwa adwene wa abra ekombae Bible say obu mienu ya adwene se ekoma ba no ombekum omoba no mo de omoba didi ba akutimi fa ne ba wawo no ekum no emmo mo de ye lunch emma ba ko no odidi ye ewe ne ba ne nam obata timi kum. But your way a Bible story ye nimo. So obatan ya ye nim se obatan de o wabada ye pa ma ne ma. But ebedu pempenso bi onipa ye onipa. Obatan e komba ya motimi che ne bakum no se mi mewu de ene me ba no mewu. But God is not a man. God is not a man. Hallelujah. Onyame onye onipa. Jesus. Sana Bible ka o. Wo se onyame nye onipa. Onipa timi say ade. Onipa ye papa kakra bia ne na bamu obu. Onipa so ye papa kakra bia ne da na no se won boae. Ba wonyame wonye onipa. Eniti na nanwumre me ba studio abeka chi obi a wo tie me ehwe me ne se wonyame obekasa wo ho. Amen. Hallelujah. Amen. Because God is not a man. God is not a man. Onyame nye onipa. Jesus. Praise the Lord. Amen. So onyame ye onipa de a enye enka ene ba bia ye ken ntimi nka. But onyame nye onipa. Hallelujah. Amen. Onyame onye onipa na wakasa wabra onye nia oka. Praise the Lord. Hallelujah. Onyame onye onipa na onipa refi onipa edrum pempen so bi wa abrabo emuye den mana onipa hyebo a otimi hyebo se meboa onipa timi hyebo se medu bedrum pempen so se but oyi onipa ne nti no na apem. But God is not a man. God is not. Hallelujah. Unyame onye onipa. Amen. Enne nwumre tie me de wonamu biara de wofa mu biara Jesus. Onyame wo ma de waka fa ahomre mu. Amen. Eni me ka che say God is not a man. Jesus. Adia the number say ka che say onyame nye onipa. Enti wo hwese de onipa su ne ban tia. Na wo no say onyame nte say wo ye mu bebre wa ya dwen ya se de ye tie ne san na nyame tie onyame nye onipa o ye onipa de ye ti mremu but onyame won ti mremu enti na efrim emfia pem kosi emfia pem no wote se nia ote. Hallelujah. Efise onyame a ye som no onye onipa enti na na nwumre me ka kire obi a nani da so asa Jesus. na me ka kire obi a na bamabu se enhira we ye nyame aka nyina ebeba wo so na wote bia na enye se yankosi awie ye efise onyame nye onipa se onyame ye onipa enka mo amene muti studio ane ye enka ye ntia efise onipa ye selection a
or the obetimi a favor no I want to own a favorite. Hallelujah. Amen. But in Shiran Kenyankopon say God is not a man. God is not a man. Hallelujah. Amen. I don't want no more. Onyame dia waka fa on ebebem. Amen. Enyumle me beka cho say dia nyame aka fa on ebebem. Amen. If we say God is not a man, onyame ni re emfi papaya ye yo. Fi say nyame oye nyame. Se ka nyame eye nipa ebra Joseph son da ya o ka che ni nuanom no. Na senka ya wo yen. Na senka nipa kese bi ani emu. Na senka nyame ya adom. Na se kanyami be pagya ye nua baako a adofonom enya ni gisem but enam so nipa ye onipa nti no ni nua Ruben ene omo maka ni Levi fo ne ka se enti ye betena ma wo asukonoma ye nyina ya bekoto na ye ya besomo ene ye woda ye son no ebebem amayahwe. But it shall come to pass. Ebebe mu say, onyame ka che Joseph say Joseph, may you free woman me mem. Na me shira na ma ye okese. Yes, Lord. Ye nyame ka fa Joseph no ebe mu. And na nwumre ma me kan kire obi say, emfa wo ne wo na town. Name of Jesus. Emfa wo ne wo na asore. Emfa wo ne wo na empa wasema. It shall come to pass. It shall come to Ye pass. nyame aka na ebebe mu. Amen. Emfa wo ne school a wo ye. Emfa wo ne school a wanko. It shall come to pass. It shall come to So ne me pass. be ya adwene nko dia enwumre de Yehowa ka fa wabrabo ho de Yehowa hyehyafo wabrabo ho bia ena enwumre ene menya adwere se ebebem. Amen. Eni ti afi kwa wiye de Yesu aka no ebebem. Amen. De nyame ahyehya to wabrabo so no 2023 won sabeka. Amen. It shall come to pass. Come to pass. All these blessings shall come on thee and overtake thee. Blessed thou shall be in the city, and blessed thou shall be in the field. Jesus. Enshira we nyina be count. Ewo wo difre mu. Ufie be mu. Ewo wasase so. Because it shall come to pass. And then make kasa say de nyame aka fa ho no ebebem. Afi kwa wi ma woni ngine ma de ahuruse bi wo nyame emu se efi se onyame nyi onipa na ne wura fi. Onyame nyi onipa. Ena wasesa na adwene wo ho. Onyame nyi onipa. Ena na ba mu abu. Onyame onyi onipa. Ena de wo aka no wontimi nye. And then you may economy ni betima ya basa. But the nyame aka found it shall come to pass. Yes. Hallelujah. Me pacho tie mi onyame wo hwe economy ansa na one wadili o. Onyame hwe ni tumi ene ne ono nyame wotimi ye. Ena nwumle wasoma yense me kan kire wo se. Wo bedi wo kwa na me. Yare mpa no be sori afri so. Owo mpa no be sori afri so. Because God is not a man. God is not a man. Onyame onyonipa. Amen. Hallelujah. Amen. Number 2, God cannot lie. Me say that God cannot lie. Onyame wontimi ntwantro. Wontwantro da. Enti onyansani bi ni onimdifo bi a wo ka nyame asem tena ase. Ene wo se eda wo behunu se wo hye atale fufuo. Na nyame ka che wo se atale ni ye kokko no. Wo de fufuo na hye wo. Ene nyame se eye kokko na hye wo. O se wonna ni oni meka nche nyankopon se awurade eye fufuo no na ye kokko, because God cannot lie. God cannot lie. Oh my God, oh my God. Because God cannot lie. O se wo de wonim se fufuo na hye wo. Ena wo hie nyankopon. Ana nyame se na de na wo kɔ na wo hye kokko. Na wo se me nyankopon eye fufuo na hye. O se wonna ni oni nane nka se na de ntina nyame ka se kokko na hye me no. Na kokko na hye me. Because God, by his nature, he cannot lie. Jesus. Sanso na onim ni fon ka se eda nyame betwa ntro no ne bonsam ayepe. Because Bible say bonsam ni atrofo nyina agya. Father of all lies. The father of all lies. Bonsam ya atrofo nyina agya. Hwe ena nwumre mi preach akire obi o. Onyame ntwa won ntro da. Jesus. Efi se eda onyame betwa ntro no. Na wa step every ne kunkun yemu. Ene no kwaredie mu. Ene obonefo ayepe, because the enim ni say oye odadafo no oye otrofo ono ni Satan na ye frɛ no obonefo no. Enti nyame asɛm bia ni wa waka kyerɛ wa obetwa wontro. Ewo nyame integrity mu no, God cannot lie. Adafo no mo hwɛ wo bibia wo tie mi na wo hwɛ me wo nyame wo ntwa wontro. Jesus. Wo nyame wo na da
When nyame won chantro. Hallelujah. Amen. Say nyame e free ni e chantro no free ni konkron yemu. No free ni kese yemu. That is why ne ma men kan kire say de nyame aka fa ohu bia no it shall come to pass. It shall come to pass. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Your marriage shall come to pass. Amen. Your finances, that breakthrough shall come to pass. Amen. Your healing shall come to pass. Amen. Your elevation shall come to pass. Amen. That glory it shall come to pass. Amen. Receive it in the name of I Jesus. receive it. Nyame chantro. Where ye nyame obetimi de ho ato no so. Yes, sir. If he said God, he cannot lie. Numbers chapter 23 verse 19 say, "Onyo nipa no atwa onyo nipa no atwa ntro." Anything na ene so gidie mu. Ne kasi makora anya gidie say, "Onyame wontwa wontro da." Hallelujah. Amen. Isaiah 40 was say munam enso mu amene munanam. Munam ejamu amene munanam. Was na memma enso yiri enyi mfamo. Hallelujah. Now come see for us na me nipa bi nkwampo ebese samomo nkwa. Na chese ba bi esenka wuwo no Awurade say mema wunwu wo ho me di obi nkwa bese sa wo nkwa. Adofo no mo nyame wontwa ye ntro. Afi we kwa wie ye wunwu betena se. Because nyame ka say with long life he shall satisfy us. What they enkwatente de bema ya me. Nyame wontwa ye ntro. Hallelujah. So obeso nyame no kwaredie mu. Na ne wahunu se onyame ntwa wo ntro a. Wotibia na wom no ebre bi be besesa. Amen. Me se ebesesa. Amen. Ebebam ne nsia ne beto na besesa. Enumre ya make say ya ayaresam mongro obi fie. Oje mongro obi fie. Empeja mongro obi fie. Efri se onyame wo ntwa ntro. Amen. Amen. Powerful message. Enipa bi eni enyame fufuro bia na mama ye twa won tro tom sesa na Yehowa te Yehowa won twa ntro o ka kire Abraham say mema wase adore se mpoano anwea ena o ka kire Abraham say Abraham mema wo ba e wo Sarah yefru mu Abraham ne Sarah twen ya na bo hye ne mmam no na o madwe o mo se se o mo te sa na Nyankopon te enti nyame ne Abraham she was 75 years no Ebra omochen ya na nkono Bible say na Sarah ka che niwra say papa say ye nyini onyame wone wakasa megidi so onyame ne wakasa ba bia ye mfie kika koidie ya ye den because onyame na ye ne kan wasem no ye kan wasem no he live out of time ba ye nipa de ye timre mu emre kono ne ye nipa duye sesa ade chi ade sa no na ya pomuden so sesa. Hallelujah. And net doctor se kra kire say oba did 30 years na walk o free 30 echo 40 no so one pena won be and one temo a free walk no na won ni nkosi a woto na so start say ye de teba form. Hallelujah. Doctor se kra dwene no na je say a free 40 walk the nani da so no yasa but mami e kana say me no di 90 years. My God. Because God cannot lie. Nyami won't tro. So when Abraham on trial, we won't on trial. Yes. Hallelujah. Amen. 75 years, almost 24 good years. Abraham 99 years, 1 year to 100 years. Bible say na onyame besra Abraham. No catch and say, afisene. Jesus. O yiri Sarah, o benyin sen, na wo. Bible say Ebra Sarah te tent ni mu no. Na what say onyame ni Abraham o kasa. Na onyame ka che ne say afise ne yen san komra biem no. Na obabunu se abrewa Sarah na wanyinsen. Bible say Sarah te tent ni mu o sere ye ka say Ebra mi wura ni nipadua wei na ya bobɔ kokorai enne nyame o hye sa bohye senye se wa ke beka se na je se Sarah was pake kada no se to bia Abraham kan ye spake a kan nje so papa bia sa pacho se dem kan na se wono no ne dam pasro na wo sere de ti a wo sere na wo se Ebra ye nyinyini a ba bia ya koi a akono no kora wo he ne de ya sa de ya wo ka ho asem na che se wo if free Abraham 90 years olumai wotowa wada
ade cha no aso no ko ne baby na ye de na wo ka kire ye say 90 years maame be wo it means say ebra onya 89 years no mu ho an obenyin say ana no obewo but Bible say because God cannot lie into no Bible say afini ko baye no na abrewa Sarah na wanyin say wo sere na wanyin say Isaac ye friend sere ne sere na wo sere no anya sere kwa ebeye sere ye ni monyam ne akunimudie ni adansidie sere enne ma menka nkire obi a wo tie me say onyame wontwa won tro dam na bohye bia nyame ahye wo Jesus edimfia pem kura saboshen ebebemo receive it in the name of Jesus. I receive it Because God, he cannot lie. The God that we serve, he cannot lie. Amen. Onye nyamia uchandro. Onye nyamia uchandro. When cha Abraham ontra, ye won cha yentro. Hallelujah. Amen. Abraham anani ni pedua wo no. Se Awurade besra no. Ema ne bosha wo she Abraham be mu a. Wo de ye say? Wo de ye di say? From 75 years to 99 years. Say 24 good years. Mami musa wa wutie me. Nyame ahye obi bo. Obi waso daye wutie me a na nyame ma wawura wa wale fie. Wo so daye na afi ba ko nie. Enti wudwin se mem enna me beka cho se bebem. Amen. Obi wo so daye na nyame yi wa frabusua kontonchi ni mo. Enna me beka cho se Yesu di me bebem. Amen. Obi wutie me a wo de won so daye bia wo de ho ato nyame asem so se. Wo besum nyame abusua ni mo wo de ho be ma Yehowa. Enna me ba ha beka cho se ne atwo ne ka se wo hunu wo trini ni anasefo sresrade no. Wo a wo hwe me na wutie mo sresrade da. Wa brabo nya basa da. Every said de nyame aka fa no ebebem. Amen. Amino. Amen. Fire number no ne free sesi ne no mompae. Osofo wa chira sesi a wo fro no bebo mpae. Fire number is 05311770228. Friend number is sesi osofo bi wa chi so tie radio so so hwe ye wo TV ne so no. Fire number is sesi ne free 05311770228. O free sesi na onyame ni pagina chira ono bebo mpae ne wakancha to abrabo so se de nyame aka fa ho no ebebem se eka wakoma se bra ye wo TV so obeso we see den so a 05311770228 wo de wa forie faso so a ye nsabeka na ye ne wo so abompae bebia a wutie wo Ghana fa na nyina fresesi na ye ne wo mompae ne enka nkire wo se da ye na waso no ebebem eni nti no se eni so ade unu no wo ho mamre na embre no so a ebekasa e pa chwa ti ase adentia adofo no se wo be unu na beti ase se nyame ntwandra o wo da obeda so beti ase se nyame on nada wa de ehunahuna na ehunahuna obi mu so beti ase se nyame on nada wa de wonam no wonim se woni nyame nanam so beti ase se God cannot lie na de nyame aka fa ho no se o ka se o do bekwa kosi awie ya o nyame de o bekwa kosi awie ya efi na dai ko wasumdue bibi ntimi nse wasumdue da efi se o beti ase se de woni ne nam no o ye no kwafo eti se ka se o nyame ntwa ntro e kire se o nyame ye no kwafo na no kwafo ne ne wahye yembo eye ono no obeye no kwafo ne ne wahye yembo se wo ma ye nimu hu ase no kwafo ne ne wahye yembo se wo ma ya tamfo ntwimfa yenso no kwafo ne ne wahye yembo se wo ma ya liwo enkunyem no kwafo ne ne wahye yembo se wo ma ye ntine busua kontonchi ne mo onyame ye no kwafo se ye wakafa hu bia obehwe se ebebem na onyame wamfa ya medrum pempenso sei obejaye mu efise onyame ayesom no oye no kwafo ene nyame no kwawede mramu ma ewo Yesu de mam nyama toso miensa yesa uhunu efa sa de we hono say God cannot change. He can't change. He is that God who cannot change. He changed his method but himself onyame onsesa. Hallelujah. Amen. Onyame onsesa. Se yeka se bibi sesa onipa sesa ye wo ye nenye se na yete adofunum de bia me kase eturobu obitimi hya wo se obeboa wo but ensesa ye bitimi ba na moa ne mabie mu obi wa ban mu a wotimi hya wo se oh me ko next time a meboa ma wanya adwuma ye but enam se onipa sesanti no enyema bebre a onipa ka wontimi nye
anything obi timi show obi bossa meware mi do wiase obi so timi do obi kogina altar ne so owuo mo enkwamo wanam ne obewu but ade achi a ose na adwena sesa but God cannot change. God cannot change. Hallelujah. Amen. Esranke Nyankopon say Bible say otesa enwuna kosi sa da pem and he is the same yesterday today and forevermore. And no kire say de nyame ye no enwura no ogusu ye no enne and obese gusu so ye ne kina and no so kire say enwura no omakurani na de aka one ne bekodi awuo no or supply na say nyame na osra kurani no and anwumle nam say won sesenti no anwumle obesa besra wa brabo because the God that we serve he changed not once a son. Hallelujah. Amen. Onyame ayesom no once a son. Echire say so my blind Bartimaeus anite ya enne wa wutie me na hwe me sunsun mani fra bia ye de abo wa brabo efi ne da yi kono Ewurade bebie wani efi ne da yi ko Ewurade bebie wani fi se nyame ayesom no once a son wo ye nyame a onsesa Jesus. Hallelujah. Amen. Se bibi sesa se ubi adwuma de bema o customers etimi ne 190 ene adwuma no senia ensesa. Yes, sir. One of the secret for increase ebema wadwuma ene se o product no se etese de etie dana yenim no sana na da bia ye beto de ma abi before ye adwuma eya na konanimu a na eba form ne se product ne badwaman so de dikan a bo se e durable pa bo se e durable pa but product ne ba 1 year na ye frame 2 years ni ye frame 3 years ni ye frame adofo no mo ubo se enye kakra no se de ne agi ade ni de ne enye ni serviem enti one product wa ade ba ko odwaman so e free bra mi so e besi ne se de ne taste tie no sa na ne taste tie ye friend Coca-Cola so onum Coca-Cola na onum Coca so onum Coke wo Ghana na konum bi wo America na konum bi wo China se ne Ghana de ni taste no sa na no so taste enti obi etu kwan na ope drink beer ni taste ni te se ne etia o professor benum Coke if you say sanye infi dodo no taste ni tie sa na tie enti ni customers on lusu omo me pacho ti de me kana say me pacho baby amekọ no hunu enti say ade bi nsesa e kire say ubetimi de ho atoso ade bia etasesa no mu bia kire say enye stable enti na wutimi fa ho ntu wiase so no because e wiase enye stable e ho na covid aba e ho na nsanyare bia ba enti na wutimi fa ho ntu ho oden so no e bi say wo ankasa umu no enne wo ho oden e kire na oni ho oden enu nsuti na wutimi fa ho ntu sika so no efi se ebe kaka na economy ni ba na sika sam na ye basa enu nsuti na wutimi fa ho ntu wo fa so no efi se wutimi sisa wo ye onipa enu nsuti na wutimi fa ho ntu nyansa so no fi se unyansa wo ba bia ko na apem de wo metimi de ho ato ne so akosi awie ne se na wo benya sa rehemu no ni mu ne se God nyame aye som no he's unchangeable. Oye nyame won sesanda. Enti sene oni Abraham mo nante ye no. Sa no ne nante. Enne kra de na hu mobro na do so achen kane no. Me pacho ti ase. Na enne se oni Abraham nante ye. Oni Isaac nante ye. Oni Paul ni Silas nante ye a. Oni edikanfo ni Peter mo nante ye. Bibia kire se obetim de won to sa nyame we so. Efi se oye nyame won sesanda. Oh my God. Enne nyumle wo nyame nkasa wo onyame mane waka fa ho mlemu ena nwumle menwa wo hwe mo TV so wo onyame bia bese wo do ho to so fa ho to Yehowa so fa ho to Jesus so efise ono de won sesanda wo ye nyame asane otensa no te on sesada ne kire se wo yi Hebrew form yensa no Shadrach Meshach Abednego every ejanimu a enne ma men kan kire obi se eja bia wo nam mu no efi neko ube pie frimo se wosumo nyame a wonse sanda sane a wote na oyi Shadrach Meshach Abednego free ojanim no sana na nwumre eja bia wonam mu no onyame beji wa frimo ewo Yesu demo efisa wosum nyame a
on sakrada na sene ote enwuna no e kire se de oye no enwuna no ogusu ye ne ne e kire se de oka no enwuna no ogusu so ka ne ne ye kase obi nsesa e kire se ne nkasa ye mu onsesa I am the way, the truth and the life. A free sada na Yesu kasa asem no. He is still the way, he is still the life, he is still the truth. Once sanda. Pachoti de meka na say, many e kwa no kware ne nkwa no. Nyankopon once san. Sa wo nyame we wubetimi de ho ato no so. Enti na anwumre meka che o say de nyame aka fa no ebebem. Amen. If we say onyame onsesa. Na onsesa na adwene wo ho. Mami bi tie me. I will share me and near my bassel radism can't you say, O Yami wants a son adjun home. Fissa O Yaмен's son. O be would tell me, O Shamia. Why your bonny be pa? Why would say why your bonny kiss you be pa? Ah, what do you say? O Yamini were ye. But a radism can't you say you're bonny now, yeah. But not you know who the answer sign. So bad than you when you know what's up in China. The Wakafa will be a Yamism can't you say Obamana Bemo. Why you will be bonny papa, what will be 19 be pa or big Jiwoodi ya, the why no. And yakura, Etobia Naya will say, Kumu, Etobia Naya will say, Yamekra Domil, and Radissim Country will say, Nimujano, it will to me said the Bonini Nache. So bad than you when you bury who unqua. Now don't my yes, ya, and Radissim Country was a boss be our shown, and your Bonino never says a boss no. So bad than you when Ninqua dear, Sour Yamiwe, Yawaka found a bebe. Amen. And you made Yawaka found where Radiman Remus. If you say Yamen Sada, fire number in the phrase is your wow here with TV so 05311770028 or software which no be bomb pies is here 05311770028 Unyamia on Sanda and then you may ye kasa say the Nyamia Kafa who bebem. So pesa oba for rea, wa for rea will be bonina. Maninya umpabon say a rade. Mania waka fami ho emremu se ke wakoma se obebua program bia me pachopi fa gidie teche ne ka kire ho se ebra me so me seed ebra me de maforie ekoi no ewrade mabeti ase se wo ye nyame a wontwa ntro masabe unu se wo ye nyankopon a wonte se onipa ana de toso miensa na yesua ne se onyame onsesa hallelujah amen onsesa ntin ne efie na wo frim no wo be pie frim no amen se nyame a wo som no onsesa oh jesus hallelujah sani a wote emfia pembesi enne no san wote na nanwumre wo nyame a wonsesa da no wo ma de wakafo obi abrabo ne hyebre ho ewrade mane mram wo yesu de ewrade mane mram wo yesu se ke nyame sesa nka watamfo be sey o senka onyame sesa nka watamfo atwa fa wo so dada senka onyame sesa enka watamfo aguani mu ase nanso nam sɛ yɛsom nyame o yɛ no kwafo a on sesa da nintino ene watamfo ntwe fa wo so mema wura mfisi sɛ maka kyerɛ wo sɛ se bibi sesa e ma unya de konmu awrehyiemu e ma unu se ade ya mikotoyi se dia meto no enwura net saa enwura no saa ne ne meto ade dia minya ne enwura no enne no saa ne minya no me pese me kase se ne di kanfo ne hunu nyame no se dia di kanfo no ehunu nyame nsenkyere ne na wanwade ene ni tumi no se saa o nyame ne nsesa de a ene se ne woni Moses nante ye no papo kokko ni ma Israelfo ne nante ye enwumre apokokko bia da woni no Yesu di mo be pai amen Yesu di memfiri woni mo yare biara bebuto so ahokyere ni konana no na nwumre Yesu di men sori firi so nwumre me be ka kire wo se de nyame aka fa ho no ebebem amen fi se yesumo nyame a onse sanda phrases here number 4 he will not fail hallelujah you can be was Psalm 89 verse 33 to 35 ye be wonu se onyame oninkugu and na me bomb paye atu obi abrabo so say God will not fail you onyame won't fail you onipa fail you onipa timi fail you onipa timi hye wo bo say oh bibi ntimi nya nyame kan no but me ba ha be ka che obi say onyame won't fail you watching de nyame aka no obehwe say ebebem enu nti na nwumle me ka che say it shall come to pass. It shall come to pass. Hallelujah. Na de nyame waka de nyame wa hyehye no onyame onfeli. Hallelujah. Amen. Bible says siesi aponkoma okoda enkunimde ni furu awrade ho adofo no mo onyame nya fe na obeja yen ho enye brewe mu na nyame be feli yen enye brewe mu na nyame
obetwe no ho afiri ye nchen eto bi o wa wo cat mi fail you what the car na kwaba ade becho bebo so na mo na fail you eto bi a o ma betimi a fail you eto bi a ukuru betimi a fail you eto bi a o yiri be fail you but me be ka che o se onyame on fail you o se onyo nipa na odi atro na wakasa se me mane mmemu hallelujah onyo onyame a wontimi nya bibio na ne waka bia ye mom yen kan bibi wo Psalm 89 verse 30 3 to 35 na ha na madoye de menyi mfiri ne ho na menyi ne nukredi ho nsachirayem te onyame ni David na kasa na onyame ka che David se wonyi na doye emfiri no na ne nukwadurudie nso won sachire che se won sesa ne nukwadurudie emfiri David ho na mengu mapam ho fin na te me mapam me ni David wo no nyame se mengu ho fin na men sachira de afiri manum no de me nyame maka no eno ana meye min feli David da min sachire mfiri de maka afiri manum no tie me enanwumre enkom hye bia won sa aka it shall come to pass it shall come to pass ewrade se won sachire mfiri de onu nyame waka mu e chese de maka na eno ana megusuka de me ka na enwura no se mem wodi ye no de me ka na enwura se me pagya wo fie de me ka na enwura se mema animonyama ba so no eno na me nyame meye hallelujah amen nyame shira na ono mosa to asoma ya ha maka me konkron ye ho ntam baako me ni David hwamo enanwumre me ba be ka cho so nyame wani David hwamo woni hwamo da amen God will not fail chese nyame woni hwamo adofo no mo wasi na me ni David hwamo da me mfa ne nkogina Goliath anim na me ma Goliath ntwi mfa no so ene na nwumre me kan cho bi say it shall come to pass you will defeat that enemy in the name of Jesus me mfa ne nkogina Goliath anim wa bra me ma Goliath ntwi mfa David so da me ni David hwamo hallelujah na nwumre nyame se me kan cho bi say woni hwamo afie ho woni hwamo awoni mo ni hwamo abusua ni mo ni hwamo adwuma mo ni hwamo ma me fan to obi so se ye wo bre mu odin but nyame si woni ye hwamo da fi se wo ye mpremprem buafo ti David si me mama ni so kire me pa ehi na me mu abefri beba David si me mu afri oso ni asase ye fo no wo nyame a woni ni ma hwamo ena nwumle wo nyame si woni hwamo obi wutie me waba budodo obi wutie me a wo wura hododo efri na kokenya wo ho na awrade woni hwamo awale na ye basa awoni ma no adwuma na ye basa no eno je se nyame bedi hwamo awrade si na minni David hwamo se nyame ni David hwamo wa bla no da sere ne so na David eni daso na nani daso asa Bible say ebra Samuel kura ba ye no ni wura free ni wura Jesse wura free say wo baby kura na efre ni David Samuel odifo no kura ba wo hunu wo ma edi kan no say we na nyame afre no no we nyina Onyankopon say enye omu nyina na mafro wo say papa nti wo baba ko wo manyina ni wo say aka ba ko bi wono de odaso Samuel say wo nyame a woni hwamo no say David ma ya ye ntina se we ko ya wo say na mi ni David hwamo ena nyumle me ka cho bi say nyame woni hwamo me si nyame oni hwamo ebre mu odin nyame nipa nyame oni hwamo awale ni mu oni hwamo wakwanto sem nyame woni hwamo adofo no mumma yemfa ye wura nhesa wo nyame we mu na yesum nyame a woni hwamo yesum nyame a oye yempremprem buafo se de wonam mu biara sa woni me be ya adwene se wo nyame ni hwamo a adofo no wo nyame oni hwamo amen enti na Shadrach ni Meshach ka che Nebukadnezar say ye wogide se Onyankopon baje nempo se wanye ya ye nkoto wo Onyankopon no efi se bra mi wogide se na Shadrach ni Meshach eni Abednego ka che Nebukadnezar say efi bra ye wo ye ebesi ye nne se nyame na ye som no Yeshua woni ye hwamoda sana na umpeso mka che Nebukadnezar because okache ne say na nani hu ya senka asem ekranke be yiwa no ba wakofa ba ndem yenka bibi kakra bi efri bra ya wo ye ebesi ye nne na wo sa dia banko asumu ya wonko asumu kra no oni ye hwamo Jesus enti se nne wo di eja si wo se
wo de beshinya ye wo nyame bi efri bra ye ne nanti wo ne ehwa moda enti mo gidie se na sa na Shadrach ni Meshach ni Abednego e ka che Nebukadnezar se Nebukadnezar ye wo nyame bi wo ne hwa mo wo ka wo ye na okuta ne kunkuru ye mu na okuta ne nokwaredie mu efri bra mani fi ye besi nano wo ne ye hwa mo enti na egya no se enekura no se wontie ye ya enye hwamo na wodi ye yo ya bre na so se obeme akwaje ya home nanso se so obetie ye ndi a na me yen kancho se ye onyame bia obetimi gi ye emfa wo ne ye gya ne se ne etie emfa wo ne ahochen se ne etie emfa wo ne economy ne se ne etie ye onyame bia oni hwamo enanyumle sa onyame no onya wo kamafo onya odimafo onya ogefo onya oyaresafo onya otiripejafo onya woni monyam nyankopon receive it in the name of Jesus. I receive it. Fisha ye wo nyame a oni ehwammo. Hallelujah. Wasina my coming home tam say mini David ehwammo. Mini David ehwammo. Hallelujah. Amen. Point 5. God will do what he said he will make it good. God will do what he said. He will make it good what he has promised. Jesus. My God. My God. Amen. Amen. Onyame beye nya waka. Na de waka no amana ye pepepe. Senya wahya wo bono. Menim se matimi achemu ya. Said ya onyame ahya wo bono. God will do what he said. He will make good what he has promised. De waka no obehwe se obema na ye pepepe sa. Jesus. Hallelujah. Amen. And then you may obi wo hwemi wo tiamia it shall come to pass. Amen. De nyame aka fa wo ne bebem. Amen. If said de wonim ne say nyame de wakase oben obeye. Senya wahya wo bo se obeye no no. Sa pepepe na obeye no. It is okay. Psalm 98 verse 34 na okan bibi o. Eho na. Psalm 89. Senya nyame aka no senya waka no ne senya wo hye wo bon wo be ne sa pepepe enwumle ma men kan kire obi se senya wo hunu wa ware wo da yeso mo no o nyame be ne pepepe en ne bo hye bia nyame ahye obe ne pepepe. Psalm 98 verse 34 no pachonya nro Mengu mapam ho fi na men sacha de afri manu mu no said ya mekan no men pepepe men pepepe enanwumre ye mpaebo nyina ne se awurade mania waka fa ye ho emre mu na adofo no mo mi ogidie se obi hwe mi obi tie mi a de nyame aka no obe ne saa na senya wo hye bono nso no saa pepepe ena awurade ebeye no enanwumre onyame ma de waka fa homre mu onyame ma de watwera fa homre mu onyame ma de okase odo obeye no awurade ma ne mre mu na efri na dai ko sa wo hwe ne manum wo ya makasa fa ho na wo frɛ mpa misre opi kai nsema yaka enye se wo frɛ ya se sof mi yampa bo onyame asema e bai no de na wote ye fi se wo se wankwati na asem anye bibi biara oye hallelujah. Amen. Asem no mu ne nkwa wo enji se enne de mekai wante de mekai ni nyina ye bom pa ma okura na wonnya gidie se onyame beye e ma wo remfi se enne meka se number 1 is God is not a man. God is not a man. Onyame nyo nipa on this wo fa no wante se me onipa wu onipa bre eyetia. God is not a man. Onipa wo ba bia na ho de kokopim ba onyame wante se onipa echese na ho de kotra so echese de di wo nipa fam no onyame timi ye e ma ne bro so eniti enne se doctor na aka kire wo se yare no eni aduru. God is not a man. Onipa na se yare ni ni aduru na nya sa na nyankopon aye den aka onyankopon de ose minimu awurade mo yare safo na me man tampia mu na munya ma yare sa wanka se yare we de mintimi o ose me man tampia mu na munya ma yare sa eti obi tie me doctor bia ma report bi enhwehu na etete wo me pa cho nipa na de ma onye sa na nyameka. God is not a man. Onipa de obabia o na duro kopem but oyaresafo Yesu die bibie
anywhere eye no yona otumi ya ade nyina anwumle de wati bia hunahuna no oyaresafo Yesu o ma ne tumi mumno wa brabo efise onyame onye onipa number 2 yese hunu say God cannot lie onyame ontimi ntwantro enenti yese de nyame aka fa ho bia bebem enti mo hwe oti enti yese ene de nyame aka fise nyame ontwantro ye kase obi etwa entwantro echese oyo nokwafo echese ne ane ne ane me pacho ti me kana say onyame ne yes ye ne yes ni no ni no ye kase obi ntwantro echese ne yes ye ne yes ni no ni no onyame ontwantro ene na chese onyame ka say yes a ena nwumre yes a na bebem onyame ka se wo hirawa obi antimi nsisa nhira no nhira na ene bebem efise onyame ontwantro mema woremfe de toso miensa ye kan se onyame onsesa ani echem se bibi sesa udmi fa ho nto ade kro no so wo ware oba na obre no ho asepa unso wosesa na ka che se me wale o na nye se na ote wasesa pa me hia ofofra me no bobran enye se na te aware a enne ntoko wo bebrebe nyina ne se ye hia ase se ne ye hia ase enye sa na de ko ensesan ya de aba ensesan ne ba pe na de ne kofom wo nyame nsesa echese ne no kwawede tim de timo echese de waka so ben eno ano beye wo nyame nsesa enu nti na ma ne ye nyankopon na de waka no otimi ye ma wo de to so ena ya yehunu se God will not fail onyame oni ehwammo. Hallelujah. And no chere say ade bia nyame aka to wabrabo so bia no onyame mu no ye mfre bibi hwambo die sa hwammo die no enye ka say wo nyame mu fise nyame oni ni mahwammo da enne me sere urade say enyema wo nyame mani enye kese wo wabrabo mu a efi ne da yiko wo behunu wo nyame a otumi ade nyina ye e wo wabrabo mu na de nyame aka fa on ebebemo. Hallelujah. Amen. And you know 3.5 also say God will do what he said and will make good what he has promised. Yes, onyame beye nia waka na de wahye bono obeye. Na name bompa ye say de nyame aka bia do nyame hye hu bobia nyame mane mremu e wo Yesu de mo. Fire number ne phrase here 0531177028 we ye offline osofo bi gina chi ono be bompa e ka wakoma se obeso usida so seed gusa number we aso 0531177028 ne kasa me boa program se ne be ya nyame nipa da bi obenya akonya betina TV ni radio so enya Kenya nkopon wasema fa wafore eba so ne kase ewrade madia waka fa me ho emremo kadi me kase wo Yesu de mo oh ewrade se me bia ma no bompaya enne anwumre mania waka fa me ho emremo efise masua unu se wuje nipa masua unu se wuntwantro masua unu se wo ye nyame a wonsesa da enne anwumre bia ma no bompaya afi kwa wie ye de neso de wo ewrade de waka fa me ho bia e wo Yesu de mo Erwadi manimramo wo Yesu dimo bia wane na bompae makarosa ayabosa kalabala ayakosa redabosa le paroka rakapaturia
Madewa kafa me ho emremo kase awrade ene anwumre bie manua ye wo kafa ma wale ho manemremo bie manua ye kafa majuma manemremo ene anwumre je wo nyame dise wonye nipa na watwa me ntro wonye nipa na wodi me hwemo ene nti me bompa ye se ye wo kafa konto me apomode ho me ma ho me kunu ho me yere ho ene anwumre manemremo wasam se ebeba se ye wo awrade wakanyina ebebemo ene anwumre awrade ansa na me ye mojatewa atome na yam no woka bibi fa me ho ene anwumre yo ma wale semo awrade manemremo na juma semo ye wakafa ho manemremo ewo yesu dimo abusia na me fim no ye wakafa me ho se de wakasa Joseph ho ewo ne ma me memo ene anwumre ye wakafa me ho oh Yehovah manemremo me bia manua me pemo kase efi na dai ko je nyame akafa me ho ebebemo je nyame akafa me ho misika samo majuma samo ene anwumre ye bebem wo yesu dimo kase oh awrade pentamo ma de wakafa me ho emblemo wo yesu dimo amen la bala bo shababa ye ko so bompaye je nyame akafa ho bebem tumi biale pese sikwai tumi biale pese so ho se ne be ya de nyame akafa ho memno ena anwumre wo nyame gyanko no so ena anwumre ye seni tumi ena anwumre me ba be ka kire obi se tumi bia be sori atia wa waresem wo sika sem empese obehunu nyame animonyam ene nyame kese ye ena anwumre ye bompa ye se onyame gyantomo kase ena anwumre tumi biara ebe sori atia se ne be ya de nyame akafa me ho entimi memno ena anwumre ya bibiara se tumi ni onyame gyanko so me se tumi me se ahoden boni biara ebe se de nyame akafa me ho se tumi no se ahoden onyame gyanko so wo yesu dimo amen edebia je nyame akafa ho pese bem no opposition sorry ebra Joseph die bebem no ni nyanom na sorry tia no ene ye bompaye Jesus je asoli bi empese de nyame akafa ho bebem no ene ye breaking no amen ema wure mfi se akora na yese okoye prime minister no ye de ne hyamna mu 3 days ye ton no ekọ se onkoye akoa enso na kase ye wo akora ni mu se nye nyame e onsesa enye nyame e woni hwam a ka Joseph ablabo say but na nwure wo mpai bo be nyame akanya ne ho a obi biara so aton wo hyebre emmemu da wo Yesu de mo kase wo Yesu de mo sunsum ne ho na mfam onipa bia wa sori ho bia sori so be to me hyebre ama wo wuo ama yare ama nimguase se ne be ya nyame akafa me wo emmemu no ena nwumre se Joseph die amemu dia mi pamu kase menso menam mpai boso pamu kase tumi biara watome amame wo utumedie enye kwase asamo utumi biara ya tome dache ama wo ya toma ware ama wo sebe sema brabo ebra mi bompai ya onyamija emra wo so mi se utume se wo hode bi woni ne bompai balo bada
Jesus. What must I do for it to come to pass? Jesus. Number 1, remain in faith expectation. Debe na meyama de nyame aka fa me ho abamu. Gina ugidie mu. Gidie a woni da bibi so. Se nyame be ya ma wo. Ebede na de nyame aka fa me ho abam. De na esa me ya mehunu onyame de waka fa me ho se eye adwuma e wo mabrabo so. Number 1 ne se de be me wo hunu se de uso be ye be me wo hunu de nyame aka fa ho wa brabo mu ne se gina ugidie mu. Gina ugidie mu. Hallelujah. Amen. For 120 years Noah gina ni gidie mu. If you say enso beto 50 years, 100 years, 120 years, gina ugidie mu na de nyame aka fa ho na bebem. Amen. Ye mu bebre wa ya to agidie ato atwene. Ye mu bebre wa ye gidie atoba ha. De bemma de nyame aka fa wa wale ho abam no. Efi ne dai ko mengi ntumu da se wo yesu jani. Jesus. Nya gidie se wo ye wale for. Amen. Mengi ntumu da se wo ye ohiani. Jesus. Memma tibia na wo dem no enkyere se ne wabrabo beye. Emma tibia na wo wom no enhye watare. Engi ntum. Emma wo tibia na wo wom no empamas atale nhyew. Na wo so mengi ntum so se tibia na wo wom no eye saa na wabrabo beye akosi awieye. Se ne wo bepagya wo gidie na be ka kire wo ho se tibia na ba enye tibia papa de ba mehunu kanea foforo bi se eba ebesesa niema na benya gidie bi wo nyame mu a enne tibia ne besesa enim guase atale no yesu di mu awura firi wabrabo ene wo shebre so e wo yesu di mu enti de bema de wo be ya wo behunu wo nyame a wo sesa niema wo nyame a o ma de waka bam no enne se remain in faith expectation. Hallelujah. Amen. Number 2 no say refuse to worry. Bible say na yentimi endwendwene emfa basa fa ba ko ento etenten so. Ye mu bebre wa ye tete dodo. Ye dwene nyama bebre ho dodo. Ye su dodo. Efi ne dey ko refuse to worry. Hallelujah. Amen. Memma ne wo namnu ma wonsu. Susu dwene. Na wo dwene ye no wotimi nye bibia mmoa wo ho na senka wode wasem nyina beto awurade animu na begya ni nyina to awurade nsam a ena nwumre me beka kire wo se onyame wa ye awie. Amen. Me say onyame wa ye awie. Amen. What must I do for it to come to pass? Remain in quality relationship with God. Eni nyame nya yonko fa papa de bia ne da kompaibo mu akom chiremu sue nyame asem. Remain in quality relationship with God. Memma bibi sesa wo ni nyame ayonkofa. Emma bibi entwe wo mfiri wo ni nyankopon ntem. Sa wo beye sa nyama wo ya de nyame aka fa ho no ebebem. We ye de eyesa menu mienu ya ye behunu de nyame aka fa ye ho se eye adwuma. Me say number 1 ne say remain in faith expectation. Number 2, refuse to be worried. Number 3, they say, remain in quality relationship with God. Ni nyame nanti ye. Meme bi bianse sadie wo nanti oni nyame kopon nanti. Mema ho kire ema wo nye bone. Ema de wo namu ma wo ntwantro. Ema de wo famu no ema wo mpu nyankopon. Ema de wo namu no ema wo nkɔhwehwɛ nyame foforo bi. Na adɔfo no mo
onyame foforo bia ni wona Yehowa nkwa ne Awurade na da bia me ka che se de nyame antimi amfa ama no nyame foforo bia antimi amfa ama de Yesu antimi amfa ama no onyame foforo bia antimi amfa ama de onyankopon foforo bi betimi de ama obi counterfeit onyame nkwa no kuta original hallelujah me pachopi eni nyame nante wa yonkofa kese bi mu ben Awurade na wo ben Awurade na ne nyame nante wo no koride mu a wo behunu se ade ache ade sa no na wabrabo sesa na behunu se de nyame aka fa ho no ebebem na nema me nshi obi nkran se abrabo nyese ya ne be yakosi awieye ne bi mu hyase a no mabrabo no na de nchen wodie ebi mu hyase a no mani daso no mu ni ani daso kra ebi mu hyase a omo ye ba ko mu di nkuguo omo ye mienu mu di nkuguo omo ye mienso mu di nkuguo nanso ene omo sore firi nkuguo mu adi nkunimu Jesus ene nti wodie no enka akire se na nwumle wo benya adwene foforo na wonya akoma foforo na wonya gidie foforo bia me ka kire wo se de wonnam no obi anam mu adi nkunimu da me se ka kire wo se de wo fam no obi afam bi apie se nkunimdi fo da me ka kire wo se de ato no ato obi ansai no nipa kro no asori afri mu me ka kire wo se de eba wo so ni ntwato so na ye de ato so no ye de bitu obi so nanso engunani mu ase emma onyame ni munyampo ye kese na de wonam mu bia no ubetimi afa ne mienu ada se obema na sewo ana ebeye wiye na se nka obetie mi a enka mema ne nsewo ne mo mane nye wiye fi se nyame ma ne ba se ode beye wiye amen powerful thank you father mane nye wiye hallelujah amen and then you me say it shall come to pass e wo yesu demo na nyumre ye bompaye hallelujah amen karabo shara bara 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 ka se wo yesu demo tumi bia wo me fie na sorry tie nipa na made nyame aka emmemu e wo nipa bra and then nyumre ejantom amen ye wo afolibuchia bi wo esifie a ekutie wo nipa bra bo a emma onipa nsori wo kasiem emma nipa nsori wo animonyam ye wo abusua bi wo ye wo tumu a wo de animonyam ne baaye ba ne asesa wo animonyam no ama ade foforo ba tie me enwumre se ne tie bia de nyame aka fo na ese bem me pa cho de me kana se enti Gideon e bra ye wo no ye obrane no ye onipa o animonyam ba na otabi wo ni fia wo kontokwa no odi nkuguo no obrane nso no adwane afiri na tamfo animo ba de nyankopɔ ka che se Gideon no ko wo papa fie wo ne ko bubu ade na ewo fio ni tugu na ububu tugu a de me nyame maka found ebebem na nwumre ye na mpaibo so o taboni biara afolibu chia boni biara twa akoko guso champonchi guso fre moja guso abla fi ko na wie ye ebe soli atia me na nwumre nyame jantom afolibu chia boni biara ekutia ma kutia mema ekase ye kutia nipa ni monyam ewa busua ni mo nyame jantom nwumre ye sai falibu chia biara onipa ekosura ebre na sie nyame jantomo o Yesu dimo falibu chia boni biara eseni pesika sam eseni power eseni pensano adwuma o nyame jantomo esesa falibu chia abaido ma falibu chia o nyame jantom awon fia falibu chia o nyame jantomo e wo Yesu dimo esi me beka chia o falibu chia boni ni nyame jantom o Yesu dimo kase wo Yesu dimo afalibu chia biara ewo abusua ni mo ekutia ma kutia mema nyame jantom kase wo afalibu chia me braso a wo soli atia me no me kase ye ba na wo soli atia ebra mi bompae ba bia wo bia ejamla oso wo Yesu dimo bi wana na bompae ba sata baba le sado ya bara baya marobo sata ya riburia malebo rakabado sadia bado ya
Rapatali Buhada, Rapataya Baraba, Lebalo Saba, Rakataya Baru, Lebalo Kabaria Barabu Saba, Rakataya Baraba, Rikalo Bahadi Busiana, Rapaturia Maria Kusayani Bahadi, Rapataya Baraba, Rakabaraba, Rakataraba, Rebalo Saba, Rikatoya Barubo, Rapataya Baraba, Rebalo Saba, Rikapata, Rapataya Baraba, Rekaba, Lubalebo Saba, Rakataya Baraba, Rakobani Busariaba, Rapataya Baraba, Rekatoya Baraba, Lefalo, Yadaya Kaba, Rapataya Baraba, in the name of Jesus. Kasa wo yesu de mo. Ewrade hia me bose. Obema mapomuden. Oma menyare. Kasa afiko awieye. Akudie biara. Asole atia me. Ye yare akudie. Akudie biara. Asole atia me nipadua. Ena nwumre ya. Ni bompaye. Yare akudie biara. Wo yesu de mo. Emubu. Empai. Every meso. Bia wono na bompaye. Kasa yare akudie. Emubu. Empai. Ensai. Wo yesu de mo. Kasa ewrade hia me bose. Obema me nkwa. Apomodi wo mo. Ewrade hia me bose. Sa me somna. Amfa yare a. Odi ko misrim no. Amfa bi ma me so. Ene na nwumre. Yare biara. Wa sore. Wo mi nipadua so. Ene nwumre. Me hyew se. Free me so ko. Soli free me so. Wo yesu de mo. Ho biara. Obeta mi nipadua mo a. Ya se wo yare. Se de wo di tie bia. Ene nwumre. Me tomewo. Ene nwumre. Yare nkwanya. Empai free me so. Embraye nkwanya. Empai free me so. Wo yesu de mo. Na biara. Sa yare no. Every buyer. Se free me busiama. Mi fie. Me bona Daniel. Wo yesu de mo. Se free bayindo mo. Me bona Daniel. Wo yesu de mo. Kase na nwumre. Me family ye die. Ane me kase ye. Ane ma yare sa. Edisu wo yesu mo. Ebe mu kase. Me nyare o. Me nya hode. Me nwo. Me nya nko. Wo yesu de mo. Wo yesu de mo. Yade biara. Wo mi nipadua mo. Ane nwumre. Enyera. Entu. Every nipadua mo. Wo yesu de mo. Wo yesu de mo. Na Kristo ayare sa. Enchim fami mo. Enchim fami mo. Kristo ahode. Emra me so. Amen. Enyumre yakwa phone lines no so ntamam. Praise the Lord. Enyumre onyame wa ye amen. Na minimu se onyame wa ye hallelujah. Na na obi wutie mi a it shall come to pass. Wa wale ni bebemo. Wa juma ni bebemo. Usika sembe mo. Fra number ne phrase is 0531177002. Osofu wa chiro no bebo mpai. Se ka wa kuma na pese so seed na wo boa ya. Me pa wa che wa fafa sa number na so 0531177002. Ubetimi ni wa for afa so. Na wa for bo no wo boa me se nya gidie se ebebe ye djuma ne kase ebebem hallelujah ebebem de nyame aka no ebebem anwumle wo frɛ ya me ehunu ne wotie ye nyame asɛm ɛbae no de wode to wakoma mu ne wadwene mu a wode bɛbɔ bra na ye nyina so mfa mmɔmpa ye ma na mnim sɛ de nyame aka no ebebem hallelujah nyame ya adom a ɛkyɛn mega service meboa a fantastic service, fantabulous service. Hallelujah. Amen. Unyame bekasa wo Makers Chapel. Amen. Nyame ya dom so next week your program. Me pacho me boa from Kukwada ekosi fiada. Na nyame ya dom so a 24th na yeto yen safre friends and family day say ye ni adofo no beto nsa didi ye party man kora ye party man panimfo obia won chefa eye kwasiada. Amen. Etifaye som da ne to dwane emfa numbers no ne enko. Me pacho Makers Chapel International, sorry, Nyame Aduma Wednesday. Nyame Aduma China, first and second service. First service is a mega service. 8 to 10, and upon me pacho. Second service and so 10 to 12.
and then see a prophetic encounter. Prophetic encounter 10 to 12 prophetic encounter. Me pacho ni mienu nyina de obetima ba no. Ye to nsafro se bra ne nyame difo emedi ahyiamu. Na mnim se enioma besesan wa bra bo nyame yadom ochina ba bibia wo se wo so amema krokronom bre man ba bibia Makers Chapel International papa to nsafro se bra na nimebom sum nyame na obehu se nsenkyene beba wa bra bo nso benya adansedie pacho ba bibia ofira wo ba oduru kronoma U10 so a Texas wo Prague so wo me pacho fubi o de ofo a so kwasiye o kono aka che driver na o de o kono se ubesi wo asiye uduru abun se billboard kesi esi wono ma ya church the Makers Chapel International papa a picture boso kama pacho si wo hono u de o si o abetima 0531 0531 177 028 0531 177 028 but all fry ba be fa ne no akwa sorry fie ni akoboma ya sorry just 3 minutes walk obetima nanten so dia ba sorry fie Wednesday nso miracle service but no so numero 6 pepepe ni a start no so ye tun safro so ne babuma asom nyame ya aduma Wednesday ebe a week Wednesday, Thursday, Friday, program praise and worship night. Praise and worship night. Makers praise. But when you may not see a penny has started, and you may not see a penny has started. Ye be boom atuntum nya ne apagya me na mnim se wo ba na so be boom pagya nya me na atuntum nya me ansenche ne ebe ye wo dia but Sunday every week so friends and family day friends and family but ye super wonamfofo wabusuafo obi bia wonamfofo wabusuafo wo de se wo de usi upie pie na bra de Makers Chapel International ehona pie ni nyina obi pie no aba emse nyambe ensenkyere ne o abrabo wo de aduane bi ape bi abra oba wo de ahia ne se wo de wafu beba wafu no nso beba bomma amade ko nyame sha fa studio line to jane but your number now obetima frɛ aba student 0551 931 another 931 0551 931 another 931 and that's 0548 931 another 931 but your offer nyame asɛm e ba ye ne papa to no bo ase kyerɛkyerɛ mu kama e de na woteye but your obeka de wotie o kan de wotie wi ansa na wabusa mpaibo but your TV set ne so low one said be ya obetimi ne papa akasa na wate onka said be emfa feedback bi ama nyame insha self free. Amen. Enti ebra ye twen afrefo 0 safa number ne to 0551 931 another 931 0551 another 931 na 0548 931 another 931 but your fellow radio set and TV set na yetimi ne wakasa nyankopon ya adomo a ebra ya hello Pacho dini baby out here free. Yes, wow. Pacho never saying. Pacho feeling Beatrice, Pacho yetio. Pacho me own team mother. Amen. Amen. Nyami. Amen. Beatrice ye wogidie so sesa o nyame no do bekwa akosi awieye. Amen. Fi se wa hye yembo se oni ehwamoda enne de da wakoma so bia o nyame nye o mie kwan won hye wani munyam na nyame a woni hwamo no won kenya ne ho wo abrabo ne o hyebre mu wo Yesu dim amen. Nyame shira Beatrice nyame shira fa number no to ya 0551 931 another 931 0551 931 another 931 and 0548 931 another 931 but your low TV set and our radio set. Hello. Good evening. Yeah, but your good evening. Good evening, Daddy. Oh, but your dinner baby out here free. Wow, Signor. But you tear away. And that day, Mama, a powerful message power. Amen. Sure. Amen. I think I'm near to more plan is to do out in a yes, some of the bar. Or such a which you can't. Oh, I'm gonna now say, Papa, dear. Or still waking me up, boy.
ɛde nyame nhyira wo Amen. Amen. ɛwɔ ama sika ndi n'anim nyame bɛkɔ so akyerɛ w'ahyɛ mu Amen. nyame bɛkɔ so apagya wo na ɔbɛma nnipa nyinaa wiase afa no nyinaa atɔ wɔn ka ɛnɛ woato ne gyedie mu ɔse nkuku a yɛnam mu animguase a bɔne sɛ ɔbu yɛ nyinaa no yɛnkyi ntom Amen. na yɛmmɔ yɛ ho so nti ɛna anagye woahyɛ yɛ nkunan paa ɛnade yankopɔn nhyira wo Amen. Wonhyira wo nso paa. Amen. Bye. Maame nyame nhyira wo. Wakoma so ade bia wo nyame nyama wo. Na me ogidie so sɛ wo nyame de wo bɛkɔ akosi awieye. Pacho good evening me nwa ba. Wo de ne ba bia hwɛ yɛ free. Pacho me de Gloria, nkasa se jache. Jache. Oh wow. Pacho sister Gloria it you. Na ye do light behind man, see quotation ni man sama na kan. E so ya na mo bompa ya na mo bompa ya. Oh. And na ye kasa fa say it shall come to pass. The nyame aka fa ho bia bebem. And ye gina Numbers 23 verse 19 say, "Onyame se onye onipa no watwantro. Onye onipa no akasa no ani no ho." And then ye hunu say, "So obeji nyame adi ade nyame aka fa ho bia ebebem." Enti minwa ba empire now near boy no asama e ba ye de bomb empire na me wogidi so say onyame wa ye wode ama wawie wate amen amen so papa ade sere ba funi mako embaji na me adma Friday no so me amen. So it shall come to pass. Wakonto ne bebem. And then ne beka na awurade odi favor to ne maso bia kwanto prono. There be our grata our passport to there be nyame fa favor nto so. Nyame ma efiada Fredi adanse we Yesu demo. Amen. Amen. Menwa ba ebebem wate. Yo bye. Powerful. Safa number need to join number back no hello Pacho good evening Pacho nyambo atramba chamba sorry no Opesan ka ba sorry oh Pacho fa ye che kwan to join me Pacho baby a wo bia the camera efa a number no 0531 0531 177 028 me Pacho when your number no 0531 0531 177 028 me Pacho so when your number no me Pacho you dey you will see on the free afre be my direction na o dey no so basic chronom o dey o see chronom o say the Makers Chapel na wa fa Praga na won bi na wa frɛ ye beba be fa why o dey o see chronom o dey frɛ number no offline ye be ne o be kasa why bye that's yo nyame nka mo nyame nhyira ye number na sade ato so no o prayer request bi anso a na say wo friend na say aye busy a wo send the WhatsApp message man a was 0531177028 now bo di ka ba bia wo now the prayer request de bia anso ye no be bom pae eninti I am memory. Hello. Good evening. Pacho, good evening. Yeah, really, I've heard what you have spoken about, that God never fails. Thank you. Whatever He has promised comes to pass. Wow. I want a traveling outside. I want to travel outside, and I want your prayers. Wow. And again, I've also opened private schools. I want the upper hand of God to come into everything. Wow. Let's pray. Father, in the name of the Lord Jesus, we pray that your hand will come upon your man servant in the name of Jesus. I pray that may God open every closed doors in your life. May God favor you. May God prosper the work of your hands in the name of Jesus. Amen. Thank you. Wow. Hello? Enti your number no o friend so abit me de ama me pacho wo am friend na mo friend si 31 so bako no emma pacho enu de ya peke no peke ha 0551 0551 931 another 931 0548 931 another 931. Hello Hello. Pacho
It's within baby out here, no share free. If I try free Kumasi. And my tea and no corner meet him. I'm preaching is why I'm the pa. Wow. So from so when you want to come. I'm sure what. Amen. Yes, and when it does so no come what. Amen. No fun in any feeding minister, no fun so what. Amen. Now, I am copying a booby. Amen. And I'm wanting to see how the teacher and a radiation. Amen. I'm so bump here, mammy. Sissy, Mammy fancy 2 seasons so. A radiant pong. And the Cassachin num pay say yahoden. Moni Pedrian Chimfa mammy, ni Pedrian and a cremo, yes to demo. One chimfana so. Your bomb is a fin a day call Yamisa Toso. We yes to demo. Amen. 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 Yamisha P. Yadawasi. Amen. Bye. Hello. Oh. Amen. Okay, good. And hello. Hello, good evening. Pacho, good evening. Good evening, baby. Are very free? Because from Canada. Oh, you too. That's a bomb player, mommy. Yo. Your bomb pay rather man, your man, ma'am. And you may be a basawa or brabum, and ne onyamia or cassa say any high, ne ye high no. A rather money high toso. We yes to demo. Amen. Yamishra. Amen. Hello. Pacho dini baby are here free. Pacho men here free TV so tea free phone so. Maybe cousin free kono. Apeja. Oh wow, Pacho dini say. Ne say me enemy. Enemy yet you. Yeah. Na papa mo ngara sa wa na mo ka say. Enemy Pacho online so yet you. Pacho. Na papa ma hu wa chena ja. Ni tamba ho na ne die. Ma hu wa TV su kakra. Ayo ya da nyamiase. Ya bomb. Na da be na mo bo afode na de. Pacho last week eti ubetim no de abane. Achina. Wa. Ai. Yo mate. Yo, jamin cow. Nti me pon achina me yeti amaba ho. Yo, bye. Jamin shao no mo bia. Amen. Ya bre no ya bre be fa to course pepe na ya de corner be. Hello. Yeah, yes, I'm Pacho didn't baby or tea free. Wow. Pacho now didn't say. Pacho didn't say. Yeah. Oh, Brana nam. Yeti. Yeah. No. Pacho me na make us all line so. Yeti. Aye. Fine. I mean, Chimuga, and then I may say, no, now. And then me Gidia Kosuka. Amen. I said, my friend is a young man. Not Monconco Bonashi, not me from Yamisha. Amen. Now, the two brothers said, they are rich. Honestly, I try to make for me now. Oh, just a vicinity more and wow. Then I'm looking out so hard. I've been doing a mark. The yard not the how costly. And only I mean 90 years. Wow. I mean, come on. Men, Uber Solewate. One car for more that will use to demo. And into free number na your personal number and messama a bompire man wate me bompire a radin yankopon to me biara yemre ye a deeper paper said in a two form and then me to me were yes to them me declare we yes to demo say obe sorry obe nante Christo ahwo de ntwemfa wo mu e free na paibo ye chi ahwo de monwura wo nan mu wo Yesu Christo demo amen. That was Yamin Shrao. Hello? Beautiful.
Yabefa your callers to na yadia baby. Hello. Pacho, good evening. Pacho, good evening. Yeah, Papa, I'm SOMPA. Amen. It's free Friday. Who say free Friday? Wow. Wait you. So, my man keeps one. I say, we are on my own. And keeps one, what Oh, you're bomb by a mouth. What? Amen. Amen. Ebebe mo yesu ye bom pa ye dome yare biara hye so hye wo maso sa akodie bi na wo fie ho akodie bi ne atoato so ena ye dome wo yesu de mo ye sere awurade se na yare sa mra wo maso afisa na nso ye be ye ho ade ye be hye wo kawa ye bom pa ye de wo ne wo fie nyina hye awurade sa esi wo ye ne nsi wo kraye e wo yesu de mo amen nyame hira wo na ono mo ye hunu se nipa bebre a start ba another line so ye bre no aye bre team esrew pi se wo frɛ ye bia no me se wo frɛ studio line na yetimi ne won kasa bia mu enti me pa cho frɛ si ye number ne so 0531177028 nyame be yon shampa cho ha yenti mu na yenko me pa cho nyame ya adom ochina first and second service e wo the Makers Chapel International me pa cho first service started 8 ebebo no pattern ne upon patcho second service so started 10 ebebo 12 pepe ne upon patcho nyame ya adom ochina ni mienu nyina eto nsafro se brane ne papa me di ahyiamu brane ne papa me di ahyiamu ne mebɔ mpa ensua nyame asem nyame ebeye wuye nyame beye wuye wo kwan so ngoso patcho obetima fa number we se bia na o tekema 0531 177 028 0531-177-028 Ebacho de friend number no baby bia ogina bia eba be fa one de wa ba so fi nyame yadom ochina eye first and second service said ye di kan baby bia free baby a oje onya duru konoma U10 so a o say oko Makers Chapel International nti wo de for taxi anase praga na e wo U10 so bi o so ko asio jakra na odo be ba oduro be on say Makers Chapel International billboard kesi siwa papa da so kama o de onya duru ho no ma ka che driver ne say wo be si wusi a o frɛ 0531-177-028 e ba be fa on ye de wa ba asɔre fie ne anu nya be bom asom asɔre no ye ne bi question school eni de anim hwɛ nyame ya adoma wuku adanso ye miracle service enwumre says pepe ne ya hyase a ye bom pa yesu nyame asɛm nyame difo nyame fa ne so ye anwonwade enti meto nsafro se bra ne bebom na nyensom fa cho Wednesday every week ekosi se Friday Wednesday Thursday Friday Makers Praise night me pacho eno so yeto nsafro se bra ne bebom na ni nyame ma emedi ahia bra ne ni nyame ma bebom di ahia ne bom paye Sunday no so 24th nyame admo channel watwe Friends and family day me pacho baby bia wo bia bra Makers Chapel impie nko baby ne nkonya ma ne hunu bi bra nyame fie na nyame be ho nsenche ne wo kwan so nkoso ewe Yesu din mu yeda wase nyame cha for say ne so wonam wadom so amyate wasem wame wahye yenkran sonko Erade yeda wase wo kwan so nkoso ye bom pa ye hye wudin ne monyam se waboa no amyate wasem ase na nwumre nso adom ti amen